ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Kinong Hikai School SSA kibadan hapo ka Shatri jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association hagasngi balang jongka arpotri gubna risau arajar arpuway kila penlong de jingya khi haplau jongka office traikam ka District Mission Coordinator SSA West Khasi Hills District kumshi benta ban penpau ye jing persha halor ka jingbam yo atulom mentala palat sau benai kinthi kata nado benai jilleu hado benai nailur mentau snem arajar arpu way. Habaya keran sikilat pathai khubor Vice President Jong ke AMSSA STA Central Body uba pita therniang ulaong baga sorkar kadai ban pelai no ya baro katulop ka basakut bat kam dei ban pelai tang na benta shibnai ne arbanai bat hagajo ka por ulaong bakam don jingmut ya ka sorkar ban ya keran ya ka education policy leni ya ka quality of education kat badang pha trei ya ki nong hikai de ka khpo ka bathli bat pensha jing ru yaki khon kikti jong Kinong Hikai School SSA nagabaset tulam. Kubuay nagkiparaningkay jong kanong district, West Khasi District. Agabang ilawan ngom lang hangdi. Batang pau ya kata jing small ko jing di small sikang ka jing di small giaw ka jing halor ka di ka jing pensem halor ka jing bom ai jong sokar halor ka jing giaw ben jong sokar yang itiningkay. Hagaba nilapan he pensan nilapan nang penstan ya ki phone kiti jong ka dong ka than jong ka ri bidat beroi berpoin hadir sat benai sau benai ban ai tang si benai ar benai kata kala dei kapan pau juga jing nyuben ka bahadu kata kata ini pun piningkai kasokar ka ong ekran sipak education quality tani kata ka quality of education henry kapan lek thli yang ni syaki school kapan hika ka pha yang ni banikai hapok school dah ka pok ka thli kapan sa jing ye di kon kiti kita ni namar kata-kata anu mengikat ban di petrol batu di media bakal sokar tersebut penerap ini dan selain itu kami ketulap ke basau benai om tang sebenai ber basau benai hadu san benai kumbak laya cinta